¿Sabes qué pasa? Que tenemos al perro en el apartamento y está ahí cerrado. Horren inguruan gauza guztiak egitea.
qué me Guztioi, gaur, 13 egun Xabier López Peña euskal preso politikoaren heriotzaren berri izan genuen, minak kolpatutako bere familiaren ahotik. Xabier bakarrik hil zen Pariseko ospitale batean, hainbat egun desagertuta egon ostean, etxetik 1000 kilometrotara eta edozein pertsonari eskubidez dagokien behar bezalako osasun asistentzia izan gabe. Berak eta bere familiak zein abokatuak jasandako tratua erabat onartezina eta bidegabea da. Egun aplikatzen den salbuespenezko espetxe politikaren bortizkeriaren ondorio gordin eta krudelena. Como decían sus hermanos esta semana en rueda de prensa, no saben todavía de qué ha muerto Xabier. Los médicos no saben de qué ha muerto.
No tienen ningún informe médico a día de hoy. La comunicación de su muerte fue por la médico de guardia con un "no nos explicamos lo que ha pasado", ya que sus constantes eran buenas. Tuvieron que esperar 4 largos días para ver el cuerpo de su hermano a través de un cristal. 20 días de sufrimiento para Xavier, 20 días de interrogantes, 20 días de impotencia. Esperamos que nuestra dura experiencia sirva para hacer entender a los estados español y francés que la política de dispersión es un fracaso y que solo sirve para castigar a los presos y presas y a sus familiares. Mendeku logika batetik aplikatzen den espetxe politika honek hil egiten du. Ezin dugu hau gertatu izanez balitz bezala jokatzen jarraitu. Ez gaude prest, Xavier López, Ángel Figueroa eta beste hainbeste zenideren bizitza galtzen jarraitzeko. Ezin dugu gertaera honek duen larritasuna errealitate gordin hau itxura aldatu nahi duten bestelako mezu pozoidunekin estaltzen eta ahazten utzi. Beraz, oraindik ere benetako demokrazia aldarrikatzen duzuen arduradun politikoei deia egiten dizuegu erantzunik gabeko gertaera bidegabe hauen erabateko argipena bilatzeko. Momentuak eskatzen duen arduraz eta seriotasuna salaketa hau zuen gain hartzeko. Arduradun politiko gisa dagozkizuen betebeharrak azken betean. Bada garaia gutxieneko heldutasun politiko eta demokratikoa erakusteko jendarteari, aspaldi salbuespeneko espetxe politika honen amaiera eskatzen duen euskal jendarteari. Los restos mortales de Xavier López Peña, fallecido el 30 de marzo, han llegado pasadas las 9 de la mañana a Sondica, donde le esperaban sus familiares y más de un centenar de personas que le han tributado un sentido recibimiento. Tras un aurrescu, la gran caravana de coches con sus restos ha partido al cementerio de Galdakao. En estos momentos se estará realizando un acto de recuerdo en el frontón Aperribai de Galdakao. Aste hau gogorra izan da ere Donostian. Horregatik, gaur hemen bertan amaitu dugu. Gure elkartasuna auziperatuei emateko. Mila esker elkarbateratzera etorri zareten guztioi. Euskal preso, iesgari, errefusiatu eta deportatua, etxera. Gabon denori. Bueno, orain besteri gabe, egunero bezala, gaurko egun amaitutzen emateko, harresiak abiatuko ditugu zigortu bakoitzaren etxerunt. Orduan eskatu nahi zu guztioi, egunero bezala, beraien inguruan, babesa adierazteak, laguntzea. Orduan, banatuko era, batetik, Hernanira dijoan harresia, bestetik, Amarara dijoana, jarda dila auzko aldean, eta Lezerra eta Grose dijoana, gerturatu dila onera, bale? Eta bidean zehar, eskuorriak banatuko dira, eta abar. Laguntza mesedez, argazkia lokalea eraman mesedez. Bale, asko.